Ngokuhlala ke ngiseThekwini ngokusebenza. Cela nje uShemba ngipha amabili. Athandwa uye, amen. Hayi athandwa yimi. 6 cabanga ukuthi u19 kwabaseFesu. Ningusele nami ukuba ngiphiwa amandla ukuba ngiphiwa amandla okushumayela ngivule umlomo wami ngize ngiyazise baba bavunga. Ngelinye ilanga kwake kwafika omunye ubaba lapha eMlazi khona elinye ithempeli okuthiwa isesangweni lapha laMampondo. La baba ukuthi mayizoya eMampondweni koNazaretha aqale khona shawu one day bese yedlula. Ithi le umshumayeli ubiyela uthi ngelinye ilanga wake wathi eguqile elandele enye insizwa. Uthi le nsizwa yathi mayifika enkosini yamaNazaretha unyazi yafike yacela yathi baba ngizocelela indodakazi yami ave iphethe kahle into engizoyicelela yona Shemba umendo. Akekho kumzali ongafuni ingane yakhe igane. Igejela yona nje igeje umgwaqo ingene ehlathini ungazi ukuthi ifunana ehlathini. Siyabonga ke mfoka amabasa. Ayi ngathi wakuhamba ngeitimela sifuna inkonzo enjena ke thina. Hayi kudlalwe ngathi sigibele ngemali engaka. Phela sikhokhile ngoba siza lapha, amen. Kuthwala insizwa yathi mayithatha wayisiyabuza uShembe wathi Mdluli uyayizwa le ndoda yasiyaphinda le ndoda iphinda lokho ekushilo. Uthi uShembe ngiyavuma mntanami ingane yakho iphethe kahle kodwa le mlomo yabafana egcwele emlonyeni namatha abafana akuyayazi ukuthi ayisekho right. Kodwa usatha imboze ngoba bazothina esontweni. Uzohlekwa abantu. Ngelinye ilanga kuhamba insizwa ziyahamba ziyothandaza ngeyiphuma nje inkonzo uyayicela umshumayeli. Hayi wena ongayi makuyothandazwa makungeza ukudliwa uyi ufuna la uzothiwa khona ngoba kuzobe kuhlala ugqoko phambi kwakho bese uyayaka manje ngekho ugqoka uyi awuthandazi nje la kugulwa khona wena. Ufuna kuyodliwa. Mawungakutholanga ukudla uphatheka kabi. Akufikanga nje kimi. Bumcimbi ngoba ngidlanga. Kuthwana lezi insizwa zaphuma zangena ngezwi likaMshumayeli zathandaza zaphuma ngebhadi lazo. Yathi insizwa babeyithandazela yayisiyadlula emhlabeni. Ithema yahamba uthi uShemba usibalibali uyafunani ukubona ukuthi uShembe umuntu odlule emhlabeni umenze njani. Yayisithi le ndoda baba ngiyavuma yayisiyangena le ndoda kuguqa wokuqala yafika amakhosazane emahle embozile. Hayi ngoba ungambozile nje wena kodwa kwathi wakumboza. Yini ungayila kugqoka khona izigqoko zokuka
ngoba ufuna ukumbosa. Kuthiwana lensizwa yathi mayingena yaphinda yayoka omunye uguqa yafica insizwa zizinhle zifaka imkhele hayi ngoba ungenawo nje we futhi awunayo nensebe yokuthi uzawuthenga. Usagunda isichiko le mali ogunda ngayo isichiko yini ungayibeki uthenga umkhele. Angithatha usesaluni yona yogunda wena uthenga ibhluku elimaroon engabe uthenga umkhele. Angaze ngibaboneke laba abantu abagqoka leMnazaretha okuthiwa iyabiza la esontweni benamabhluku amnyama. Awuqalaze nje nawe eceleni kwakho uzombona nolufakile. Uzobezwa-ke mfoka Shandu ko Facebook sebethi hayi kuyaphapha vele kuncane kanje. Kodwa bafowethu kuthwana le ndoda yabe yangena insizwa zizinhle zifaka iMnazaretha emide sengisho laba phela abasondayo awusonto wena ngoba neshethela imhlophe awunayo. Wena uzwe nje kuthiwa kunenkonzo kuza abantu ongabazi wawusiyeza umthetho wakho uze emabhida wena noma FNB ucanti kudlalwa ibhola la funda. Ya Bhekani nihambe ngokuqonda ningahambi njengabantu abaziphukuphuku njengabantu abahlakaniphile kuchitha Solomon senithengisisa isikhathi ngoba iy'nsuku zimbi ngakho aningabi ziphukuphuku intando yenkosi. Uyabona nje okwakhoza umuntu uma ufuna ukumbona ukuthi uyisilimu ungena esitolo azi kahle ukuthi isabathi fana agqoka ibhluku elimnyama kusasa avela ngena athole eliblue shoda la ikhanda. Ngakho ningabi ziphukuphuku abayiqondayo intando kaShembe ingadakwa baphuza futhi libanga umsindo baze becelebrate makuvala umhlangano bethi bavalelisa ubani baphuza utshwala kudakwelani kahle esontweni ake nikhaze yini lena enza niphuze baba Shaka uEli wathi kuye uyakudakwa kusebenini na niphuzelane esontweni bafowethu. Uthi uyayibamba imbomo kanti uphethwe insizwa nje uyathemba uvela ufise iphuquka isinemfu phakathi iphuquka nesiminofu phakathi kodwa samba nawe iphuza kanjani nibuye nigide. uJehova washo kuMose ukuthi khuluma wena nabakwa-Israyeli uthi kubo uMosilisa noma wesifazane ozahlukanisa bese kuba isifungo sokuNazaretha akayisele kuJehova ayihlukanise newayini. Sake saya ngapha esikolweni safica indoda nje nawe mangingayisho ngegama ungayethemba. Ake ngibuze nje insizwa konje uma kade usinele eParadise sikhona isidingo sokuthi uphinde ulanda umfundisi uthi akayobusisa amaringi. Yena lo mfundisi kushuthi isandla zakhe sidlule sikaShembe safica naye libambi wayini elibusisa ngeke ngimusho kodwa abasemlazi bayamazi. Wenze njani bafethu ake nikhaze nina bamashethenu namabhluku wenu ake nikhaze bafethu wenze njani. Thessalonica 2:3 Petro 2:1 Ngizosheshe ngihlale phansi khuluma ba. Ukuyala kwethu akuyanga ngokukhohlisa nangamanyala nangobuqili kodwa thina sivunyelwa uThixo ngoba sithenjisiwe ivangeli ya njalo thina siyakushumayela asenzele kube kuhle kubantu senzela kube kuhle kuThixo inhliziyo zethu. Uyabona nje mkhathini ngeke ulikhulume iqiniso usathanda ukudla aka
ngeke khohlwa ngeke ngokubazanga basizanga ngezwi lemtoboza nakanye nani-ke niyazi asizanga ngamanga nangesobelofisa kule nhlahla wena ushunyezwa abantu abazophuma behambe manje abangenandaba futhi yasho kufanele liqiniso ukuthi umuntu uthenjiwe abanini bayokulandela amanyala abo iright ba indlela yeqiniso iyathukwa ngabo ofisa imali bayakuniphathisa kwempahla uyabona nje emkhathini akekho umuntu ongakuthuka egqoke ngokuqonda akekho umuntu ongakuthuka emkhathini ekuthukela ukuthi uthe kuyabhinqa ebhinqile ngoba bafowethu lento yebhuluko elimnyama umusa manje thina le musa sihamba sidlala ngawo mina ngazi noma sekuyi-Durban July ikhona nilethe egoli khona anganoma i-Durban July khona ozobukwa mina ngigqoke kahle namhlanje nje abantu abanemali bahlala bodwa abangenamali bahlala bodwa uma ebiza umcimbi lo ongenamali akahanjelwa kuzohanjelwa la kwaziwayo ukuthi bazofike bedle khona lo ongenalutho wawucela umthandazo yaze yadlula ingane yakhe emhlabeni kodwa abantu bekhona bengawukuyomthandazela ngoba kanalutho abayingubo lezi eyibiza abahleli bodwa ubabona ngisho kukhishwa iy'khaftini abanemali babodwa abafuni ukuhamba nalo ongenalutho ngoba ngaye behle nakakuphethe ukudla okumnandi sengihlala phansi ngelinye ilanga ithi yocela enye insizwa mayithi siyakhawula intombi uthi lona oseceleni hawu usubanibani kodwa usungaze uthatha usubanibani engenawo ngisho ungenasebehlezi pho ubabaza ngoba ubabaza noma qala ukuze umuntu ekhuluma kuthwala insizwa yahambi siyathosha isandla inkosazane yayisiyahamba kuthathukuduku yayisijibana nangukulusa yayisiyakhulelwa le ngane umbuzo-ke munye bafowethu loya muntu kuba ushongo wena ukuthi ugane umuntu ongenawo ungenasebehlezi ngaba kaganile ngoba sesemva kamkhokheli elikabani icala wena wathi akungadlalwa isitokufela ngey'ngane bafowethu amen manje abantu badlala isitokufela badlala umholiswano ubona bafowethu bengagani abanye bathi bahle angaziyo mina bazizala omama bangebahle nomnja kamuhle kodwa uganile ayibonga Nkosi wena usuwayiphephetha waze wakhathala awuganile kodwa thina sizala omama ukuthi ngisho umbuku ubone nje ukuthi khala umama ngempela Tete amazi ahlakaniphile obuhle buyinkohliso nokubukeka buyize kodwa besifazane abamsaba ushembe akekho nje umuntu la esontweni ongathiwa uzowashaya ilokhu hayi akahambi nathi lo muntu uzivakashela alithwetshwe ishiya la ekhaya ayibonke Deuteronomy 14 yebo ningazinqumi niphukule emkhathini ngenxa yabafileyo ngingujehova abagunda amakhanda abazungeze emaceleni amakhanda wangagundwa amen wena njengoba uligunda imuphi lo shembe omlandelayo bayekeni bayizimpumputhe izimpumputhe ey'hole ezinye uma impumputhe yakuwela emgodini zombili uyabona babantu engibasho beyithikho nalamabhuluku abafowethu abawathandayo efashini ngeke umbone nje ehleli phansi kuze kuphume inkonzo hayi uyehlenyuka 1927 ya ningagunda amakhandeni niwazungeze emaceleni ubone isilavu sakhe eceleni
ushefelwa yini iphoyisa awabashefu phela na uyiniphi wena ubaphethe kuze kuthiwa lo muntu okwamhlaba uyalingana unjani Nkosi buseni kuzwile amen